Kakasi Student Union KSU West Janda Hills District Unit haka arkunai triklan kot arjar husau kalawan ban ujor persya yo weno hikai kalarna government lower primary school ha West Janda Hills District namar kisngi poi hikai school jongu kilong tang life sngi hak sisnam kani kejingan ujor kalong hakmat menteri bedai kemi yak tanat puli puti ka sorkar jela urakam sangma nakaliang diction secretary haba biangki biam haba keren hakilat thai kubor hadian kejingwani kendu yo menteri uloong bakal don kejingkular bakal don kejing pensitom yau ni uno hikai ini kaliang ka KSU West Janda District Unit ajing don dekat presiden jangi like person krem but we badon dekat education secretary jong ka central sengkmi jangi samla penkemen nila wan summit ik memorandum by day but ka school po larngai tadi ke lower primary school dan iwe ino hikai ngam dakwa ban penpau kerteng hani ila tip hi de tamano yang ila ai ke memorandum ba inseuba bain le hikai biang iko school ba de ban hikai aba yo ekakam le bahaya ekakam omdei ba piyo ekakam tang ban pi ya bam pisa ai ba piyo ekakam ai kanuksa jong pi ikna aba piyo ekakam school pide ban hikai ikna baki kumbangi tip ikna kidai kalawei jongi ni bala hel bala samla lang ba ni haban perkhat gi ikna dangwan sakman ti ngashkwa ban request hang ne itai no hikai klam dangap jer kerteng ba insnyau ba ai kata kajing hikai jong pi kena school badan po langarngai khnang ba kini kena badan nang tai kinyo kata ka future no mong ga kinong wei kinyo gi future ba pranai kumbangi ong no kinong wei kumbaki ong education kadai is a backbone in our life the klem kajing nang jing start kumno pin tho e kerteng ha ka parthai manta klem jing nang jing start pin tho tai kerteng la jong ru nimnang te barok kat barok ki department ne ki no ki jingdon kam nya ban yele amanta jingim jongi malak sngi ni dei ban nang tang ban tho ye kerteng la jongru tang bas si pat uni no hikai badai ban hikai po school langai tang haksisnam uwan tang art life ngi tadi ka si ban liang keseng ki nginang yai burden ye kane kakam but yang sebut haduk bangin napoi sekejing job ke ngila ada memorandum submit persya yang no hikai ngam ko banjar kerteng hang ne ula tip yu de mono ta no hikai ba ke government and some action you ada hikai ke government kala don ke jong responsibility bangan le ke don kam le ban le unum pha da bino ki breu e bai kum to kino ikna school udai ban hikai klem ban one school hero hak sibanai one ASEAN hak sisnam perkhat pi one nang life license up south sisnam kata rapi perkhat akhat ar banai tu mutang si banai ru kramon hikai join khana tu mo hikai ula join house nam ajar khat lai au ajar khat nyau ula suspend no ula rejoin yang du ajar khat khandai jumta dang don hi awai kajing hikai pat kramon ngi ong education is a backbone kajingim jongim ta ki po ma jangan kwa ba gino hikai haba piyo ban hikai samba hikai hok it ka kam ko badai pibri ban yo kiwei kibreu kimyo ka kam tamba ki kwa ban yo ban hikai ban don kibreu bangan ngam ko banja kerteng don kibreu bahikai ikna school wat kim don po government wat kim yo ka kamru te ka message ba clear bahang ni aina liang ka seng ka KSU sao ba wanam kinsting ka kam ba pidei banle kit khia khnang ba ka lawei jongi ka bri nyatrap kan pharnai su